Ulad buha penamni Yesus Kristus na maurida henang deka bata paraga bali terahinaya ta acara pamering ati ta channel YouTube YKB Hilu Anakalang padat baca na renungan malakata habayang u alama maayong taawang majaga mawudal lupa jaga mahila pamano pagian ngaramu terahinaya mula na bab ay yakat bamunamu ma tirakapia kuna baiga mata magalul ha dona terahinaya mauri buhang meka perang ya napulungum woga makanamu kahilu ranguraihi mangana ati kapihalama karakapiakna bamarangu ya napulungum dang bamamaka bampahalaku ya tamurukuma mula na mur Yesus jika dikanap manima. Amin. Ulad buha na renungan da duta terahinaya ta dekia walong tabuku renungan wasiat na judulna abida di umma dapat jawa walong ta Injil Matiuhu kawud habul dua da bajaru patumbul tilu lapa bajaru patumbul lima napa patada da dia kadika nak bajar patumbul patu nama wina nalingna mangaduna panewineka napa kuhelu bali tauma napa badi duja kugu wina mangahalaku neka nataka kanau to maneka na umajua nama aili nama warahu kalungu matiuhu kawud habul dua da bajar patumbulu patu uldad buha duta takal rangu baingu makedu matama tauma napa dujakung tauma nama dapaing majawe garkina mula na uma padujakung da imang majawe tau nanukan dika da uma dapat jawa di nabuha pingu ja tau make du patama ja wahar deka lara li deka tambowa pia ku deka bada tamarugaku manga pangala deka naparama da nama dakalung napulung terahinaya de kinengera na atina na taurara meranau ka inaka na uma na tau na maperhaya mau Yesus na atina meranaka na uma na pabadi hiri pawarahu na uma na maaili mula na atina atau na uma na babadi hiri pawarahu deka walong tamairaku na ati na mabadi warahu na abid dujakinya totu padai meya na ati nama langa buanguna tau kinya ihina abi ai kinya kebaluk taati dan oda kanya ki mauri nama ainya jika datau na nauka ka ulad buha pia kuna ka bana tama balik ka baluk pelapung na merahi pakaluana dina pamarau dan namoruku dalai mauri manganau pia ku jala deka batarame na merahi da kalunguna taul dapat tau mula na nau ka ulad buha taunya ka ihina na atida tadunya ka wini makalung na wini na mapanama tungtap wuku ni mauri abi jama dinya bana kobu badapa ing ihina na atida duta boti panina rukinya ngadu patadak kinya na atida abi aikungu padaungu makobu bana tamalinaungu iwada akatu pakaka pelada kebaluk pelapung maika kata taunya ka ihina na atida lapa bana binu waingu menudu tapawuku ni mauri amin malakata habayang mga meka perangu ya napulungum o mauri
maka reu kanam kam pemula madu game taati manyia mahatau-hatau. Dangu na ati ma na palanghiri pawarah merang na uma. Kama pikut jawa pangaleka, kama taunya ihina. Bama muruku bama nudu leau, bama panama tungu tapa wukumu. Mula ni mor Yesus dia kadikana pemanima. Amin. Ulat buha di nauna ka narenungan terahinaya. Abi bulakinya bami like, subscribe, dia ka bami pabarinya taulimi. Dia ka tau minau, merjala ka na ka bami wewarnya na pulung, nyemi dia ka na ye ka be. Mor Yesus na pameringu pamalalami. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.